Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinoyalam jaga Khasi Students Union ka West Jand Hills District Unit, Matkalapangam Unit, haka arpo pratrik unaitung arajak pesan kila IT daka dorkhas ha u Superintendent of Police jongka West Jand Hills District Ujakpal Singh Dhanuwa daka jingkerpat ban shimkhia ya ka jingpen ibor jongki karbi ki bajusiat diki jri siat sim bat daki khnam yiki pai khasi pnar ki basyong ki basa ha ka shnong lapangam haba kilet chikiding kharam bat haba kilet sumru shawa ha ka dorkhas ka KSU kala pentim ha USP bagi nongram ha ka shnong lapangam kilamat ya ka jingsha pending naduk ka arpu santrik ujliu arja pesan hakikat tu kat ni ki jaj penriu karbi haba kilet chiki jakaram na kalian joka senggala kerpat USP bon pha paharai ki pulen ha ki benta joka shnong lapangam khnang man pentikna ya ka jingshingan jiki nongram bat ban khangla ru ya ki nu ki jingsha pending to na kalian jongi ke KSU lapangam ni rengkat kini ki Noyalam jong ke distrik ta ha kejuk jengmut kombai presiden le depkren ta kalian jongi ke unit ni kerpat bat dawa ba gini ki gibri ki karbi kimdai shu ban siat de kijri metur lene ban siat duknan kenoram amar kene kamdai ka bor ba ai de ke sorkar depan ar liang kini kalian jongi ngimle ren tambah kini gibri jong asam kile tambah kene kampoj asia ta hadin bangi yo ya ka jingtip dan ba wan kino rep sengi ya kendu yangi ba ki mutlej tu ban pe gelengkha ki polis jong asam ki sya tambah kini ki bri jong asam kim sya kene kemut ki nekliah jong ki bri hang tu nak ta ga senong tak pat hang tu ki mut ki kwa ban ye syo ya dai tang pramangi ki klem borom su ban ap ya ta kerai jong ke sorka dan kalian jongi hak itu ka men itu kesni thodeng ngila khod itu nong rep bekisem jing dan kalian jongi ngin persang ban lek kat bala kalian jongi ban poj ke jingsu te ke khubor ke besai ki karbi om dei ban lek ban siat de ki khnam lene de ki drimatur kane kam dei ke issue jong pijunga ai ga but the government will decide this border issue to na kalian jongi ka KSU lapangam ni kerpat ya ka ya ki breu jong kita pat hang tu bekin sengek no da dia kim sengek ngiruk ni persang ban lek de kuwe gilan hak tu kasing sajan ban menin kasing sonderu ne kalian jongi ki no song lapangam ngim kwa su ban pemi jing auri ora tambah menin hak por ar beje kini ki breu karbi jong kita pat ki wan tur ceceka jongi kimut ban kwa ban isyo yadat bat siat begini kitiar meni gemtai tekene kamlong iki ban pulong kumne ambar lada long kumne sano poi kalawai bat pembej ke ban pembej yo purusam kene kedai tang kejemut jongki tes kaweru akapat ba aba kimut ke om de ban persiu ki jing thung ki jing tep use ingru kila perjing kila phut la ayu yo kubaru kila pom kuskutem tak kesini nak kalian KSU West Jand Hills District pada kejuk kuar nak kalian KSU lapangam unit nilawan mennya kendu USP jong West Jand Hills District hak bayadai bak kejing syak pendek jong kinong rep ki basyong basa senong lapangam te kejingwan jong kendu jongi kalong ba nak kalian jongi ngila dawa no USP pun mai jing yadai gini kinong rep ki balai rep sekete ki jaka ke jongki hakaba man la kapuar ha pagi lek trip ki syak pendek kini ki pendek karbi teng ki siat digi betul jiri ki teng ki siat digi khnam ikini ki nogrep ki jongi kene ki jingjia kala jian adu apsam terik kala stang ni ki jingjia ban nangling kaseng hi mentak kaseng ya kendo bod SP ban dawa ban ai jingjia yada popura ikini ki nong song bakin yo ban lek trip ni yang ban lek thung lek tep sikini ki jaka ki jongki ki badon haka jaka snong lapangam kena kalian SP ru ular kat bala unai jingjia da kaba pura ya kini ki nong song kenang bukin yo ban kek yakini ki jingtung jingtep jongki bar kuju kapor bakin yo ban rep ban yang dekat besuk hakite ki jaka kena kalian jong KSU West Jand Hills District ni penpau
bala nak ya pumne kalong kapasusi adu kata-kata bagi beri jongi kibasyong basa sekitu kicaka tenelang kesenghi nak kapor nyai buden bat nyai don rekat bat kini gibere jongi kibat mat kena jongi sekitan caput. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 20,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 4,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 4,000 seneng pinyo tang san 4,000 tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai 100 san pra hinyo lai pra